Bismillahirrahmanirrahim. 25 Rasul utusan Allah, mendapatkan wahyu firman dari Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakek lekna tajuk. Iya kak, apa kelaku? Biasa lebarak rombak belaki. Tak usah belaki, bangun bakun berai ustad. Itu ondus lek, untuk apal rak corak biureng. Abah tak berlanji ya, untuk apal. Kenapa gelap penonton? Apa boleh? Pas makeup putih kaki. Kata mau seru, main kah? Iya malah apa lagi lu baru main. Oke, apa saya apa lagi nah? Bahasa Arab. Oh iya badah. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Anak kaula. Stop. Salah dia. Coba ulang. Anak kaula. Ini kakak sabi nih. Miran dia anak. Jangan kau kita bini. Perasaan siapa sih kalau? Siapa segala anak? Wih, coba boleh. Anak kaula. Ini anak. Tapi anak kaula. Bagus. Lanjut. Anak kaula al-huruf kal-mutar. Ismunya masaiun situng. Retan terbelah oleh pada akor. Atemu nyapa sejauh sampung. Nak lebur. Oh iya dong. Ya kok berhenti. Oke, hajar. Wow, qariyatas sama ulangi nuzulun taron atorun hujan makan ni batas kompeten kekeni alomba pentahun de kamping na cejon. Mayu bareng. Oh iya mayu, bismillahirrahmanirrahim. Anak kaula al-huruf kal-mutar. Ismunya masaiun situng qariyatas sama ulangi samsul alaih nujumun bintang qamaran bulan sahabun nuzulun taron matar hujan ta'ibaba aradul kumi hajarun batah saja kajo kurabun abu tubang nyarbu tirin jatuh labun masyamut sama pun cukup ta'irun manu jujadun ajam jaradun balam hirun koteng salabun musem suban akalan rejul lahar ma'ain bang tasek nam songai di sumur hablun tapar daru tembak kosirun panda habirun raja kohwatul kopi sahil teh wal manis ladadun sae abun epak roki mumpak kita separ saya rotun motor sariun embu kosiun lebar torikun jalan tawilun tajam. Ore apal menapal gerit kan tenang, lelai nyaman, integrasi lancar, bikin atas panggung, tak sang-kusang. Iya, apaan cik lomba? Ibanya lah, apal kepi kakek? Iya dong, besar kok, lomba lah parah. Kok kerapal situ? Tenang, laku dana boleh kau sengaja nah. Kau ni berjajan. Sikak lintoh. Kau mulia. Aku dana boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.